Ассаламу алейкум. Добрый день всем моим подписчикам. Сегодня я хочу вам показать такую яму, образовавшуюся неизвестно как. Такой карьерчик. Видите? Да. Раньше, говорят, здесь была вода. А теперь такая яма. Tu peux expliquer? Je peux te filmer, non? Un peu? Il posait des questions et tu réponds, ok? Ouais, pas de problème. Tu restes là. Et donc, attention, gars. Ça commence à arriver, ça? Je sais pas trop de ce qu'on m'a expliqué. Au début, il y avait de l'eau et puis il y avait 2-3 petits tremblements de terre, à ce qui paraît, qui ont fait ces gros trous-là, des éboulements de pierre et tout ça. Donc, на русском. ديت بويا بو تو هو خايون تيبا حلق كرشخيخ لبوخ صودات اخ انتكشيون دوزيم تسيني خلدو يتولك في ديجنشي hoş. يشبع عنده لق خلا لق دوي شويه خن بودات اخي وما دعوا لل Avant, ça a de l'eau ici, oui, c'est ça? Oui, il y avait de l'eau avant. On pouvait même se baigner dedans. C'est pas la machine qui ça fait, non? Non, c'est tout seul comme ça? On n'a jamais vu une machine ici. Après, par là, vous avez un plus gros trou encore. Encore là-bas? Ouais. Et pour passer là, à ma vie. On passe par là. Так. Он говорит, что есть еще большая яма, карьер такой. Ну, почему мы показываем это? Этот карьер так образовался сам, никто его не копал, ни машинами, просто сама образовалась эта яма. Вот этот парень, он молодой, он рассказывает, что было здесь землетрясение, и с этого... C'est à cause de ça alors. Ouais. Parce qu'avant c'était tout plat. Ouais, il était comme ça. Ouais. Tout plat. А раньше вот это место было как, вот как мы сейчас показываем вам. Avant, Здесь il все было ровно. Pour le passer ici? Oui, pour aller ici. Ah ouais. Mais c'est bien ici pour les jouer. Bah ouais, pour les jouer, c'est bien. Au moins après on n'embête pas les personnes à l'intérieur. Вот второе образование. О, ну здесь уже более четко. Вот такой карьер. Voilà, vous voyez les pierres un peu brutes et cassées. C'est là. Donc, ce soir, il s'appelle comment là? Morgan Cheruo. Ouais, ce soir, à bientôt sur le YouTube, hein, ton YouTube. Ouais. Tu dis bonjour à ta amie, copine, tout ça. Okay. Déjà que je sois vu. Ouais. Вот на этом мы закончим нашу маленькую экскурсию. Нам пацанчик помогал, показывал интересные места. Ну, смотрим наше видео.